Sabuk tenda kan? Jadi makanya sabuk tenda. Barangkali kerja camping orangnya ni dia kan 2 buah tenda ni malah. Iyalah. Fikir video apa ni? Oh, nya hambur. Jangan serem bok semua. Ini apa? Sangat. Ada uko-uko banget. Sini lagi tu karena ira. Ini kak. Apa deh? Ada abang kirinya. Ada antu kan? Oh my god. Udah kayak di meja kayak. My brother's catching up, yo. He's like 1 centimeter away from me. Boleh. Itu anak menyerbu itu. Enggak. Dah. Agak?